Modur ka jingyale haplang kisipai jangkari Israel bat ki leno Hamas jangkari Palestine hadu menta ha ka baka jingyale kalong ka ba Israel kai ba baladan lapoi ka jingya breu hadu palat khatwei spangut Prime Minister jangkari Israel Benjamin ulai da ka warning ka bating saki pai ba nong song snong bagi dei ban pikir ba ban kiar nak jaka habadan ka jingya kenat ula angru baka jingyale kanlang ka bajrang ba namar ka jing bom lak modur ha ka baki leno Hamas kilong ki basatar ba menta bat ka jing biang tiarele jangki leno Hamas Prime Minister ula angru bahadu menta kidan palat chis pangot kinang Israel ha ka baki leno Hamas kilakit nab yaki Defense Minister jangkari Israel ulai ordaru yakisipai jangkari Israel baken leirong ben siapa ka jaka puta kabadai hapo kari Palestine bat kata hapo katai ka jaka ya kabala tip kerteng kum kata ka Gaza Strip kadai ka jaka kabadan marjan bat kari Israel bat kadai artat ka jaka ha kabaki leno Hamas kilari dengan bat kilas dang ya kane katma da kabaki ternam ding hadu palat sana jar teli na katai ke Gaza Strip ka sorkar jangkari Amerika kalaong baladan hadu kumbak hendaingot kinang Amerika kibade ki turis kibala yap lang ha katai kari ka sorkar jangkari Thailand ru kalaong bagidan khat arngot ki turis jangkari Thailand kibala syap penyap ha katai ke jingale ha katai kari Foreign Minister jangkari Israel menta ka sengi ulah share kensan ya kau ka video ha ka bakala jia menta ka janmit bat kata ka video kalong basyak penyap mardor kalong yeng kalong sam ki keme ki kipa ki bahyeng ki bahsam ki khun kiti tartar ha ki leno Hamas hapo kari Israel menne ka janmit bat kata ka video kala sapriang viral bah menta Henry omsim lalaban pelaj yang ni hapo YouTube nama arki kindon juga YouTube halor kan ka jingjia ka basosi tang kari Israel kalaang bakala kular bakan penyap na panglut yakin leno Hamas kibal dan ketibian ban penyap yakin nang Israel